people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding nothing. He's worthy, exalted. He's high and lifted up. Sing, sing to the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing to the Lord. Lavish it with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding nothing. He's worthy, exalted. He's high and lifted up. Sing, sing to the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing to the Lord. Lavish it with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, sing to the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing to the Lord. Lavish it with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing. God, open up your mouth and give him praise. Open up your heart, give him praise. Put your holy hands unashamed in the sanctuary. God, open up your mouth and give him praise. Open up your heart, give him praise. Put your holy hands unashamed. Sing, sing, sing. God, open up your mouth and give him praise. Open up your heart, give him praise. Put your holy hands unashamed in the sanctuary. God, open up your mouth and give him praise. Open up your heart, give him praise. Put your holy hands unashamed. Sing, sing, sing. God, open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Let your holy hands unashamed in the sanctuary. God, open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Let your holy hands unashamed. Sing, sing, sing. Sing unto the Lord. Open up your heart and make a joyful noise in the sanctuary. Sing unto the Lord and lavish him with love. Let the praises ring. Sing, sing to the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing to the Lord. Lavish him with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, sing to the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing to the Lord. Lavish him with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing. Hallelujah. Hallelujah. If you have joy, all of that who have joy, sing. Amen. O ai se fia fia, o ai se oli oli, I nā pese ia ese le tāua o le iai o le oli oli o le li. I tātou loto, amene. A wale oli oli e maua I fo I le mālosi. A maua fo I lau mālosi, e maua lau fia fia. E te nau nau fo I te sau le whalo le atua. Tātou te tapua I le atua Israelu. Amen. Welcome to the house of the Lord this morning. As He pours out His rain, as He pours out His Holy Spirit within us. Tātou te bibi I atua I le atua le nei tai au.
called by your name. We humble ourselves now as we pray, renouncing every sin and wicked way. We lift our voice, we seek your face and say, Lord, send the rain, pour out your spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain, pour out your spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Lord, we are the ones called by your name. Lord, we are the ones called by your name. We humble ourselves now as we pray. We humble ourselves now as we pray. Renouncing every sin and wicked way. Renouncing every sin and wicked way. We seek your face and say, Lord, send the rain, pour out your spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain, Lord, send the rain, pour out your spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Holy, Holy Spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Holy Spirit, Holy, thank you for your healing this morning. Holy Spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain, pour out your spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain, Lord, send the rain, pour out your spirit, let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Let fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Let the fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Let the fire keep on burning, keep on flaming. From that Sunday, by Asolena Tiande, Afapeo Lena Tatu Langona le Mamalu le Tua Malinga Yoyo le Manda le Tua. Fa wow Tayao le Mewo Tatu Langona le Fionga le Tua ya Tato. Tatu Tebayatu ila tunu etamfaya tapele afi. Ao le afi o le nganga pa ia. Ele mafaya session tapepe ao na o maya Tato. Keep on flaming. Ia mumu pea.
Mumuia I tātou le nei tāiao. E wina tātou mai le nava yaso le neiva yaso tātou malolo. Keep the standard. Tātou maua pele angango le tāpua. E le fua, e le tāua, e le fua, e le mea tātou te langona. E fua i lo tātou loto whaafitai. Awele sau pati le tua le nei tāiao. O le tala I le pela e se fulu na o e whaamalolo. Le la le whaitaua. Be whaitau fo. As you went into a village, 10 men with a skin disease met him. They stood at a distance and shouted, Jesus, help, mercy on us. When he saw them, he told them, show yourself to the priest. And they went, and they were made clean. When one of them saw that he was healed, he turned back and praised God in loud voice. He quickly bowed at Jesus' feet and thanked him. The man was a Samaritan. Then Jesus asked, were 10 men made clean? Where are the other 9? Afasa mo lu tatu malam malam afasa mo. To se fulu na oe fa malo lo Yesu. Ai to tasia na sau ya Yesu. Maifo atu ya Yesu. Mafafita yatu ya Yesu. A ole Samaria. On fa mai lo Yesu. Ele to se fulu e ila to na fa manuia. Na fa malo lo no uanga lele yai. A fe o mai lato. Levo taya. O le fisili fona mo tātou le nei taya. O fa manuia le tua ya te oi mao. Tele manuia o le tua fa manuia e tātou. Ai tātou te tutulo mo le tua mo le tātou loto whaafitai. E loa mai le tua lo tātou wanganga whaafitai le tua le nei taya o. Lua sao le nei tau sanga o tātou savalia whaafitai patpatia le lofa o le tua. Wa le o tātou savalia le nei tau sanga. Tātou te langona foi le pai fou o le tua le nei taiao le viinga e te tala atu I tātou o lo whaafafonga le tua le nei taiao. Praise the Lord, sao ni le nei taiao tātou tūla I tāpua I le tua. Sao ma le loto sa il tangata ua whaamalolo ino le tangata ese. Tātou fo I sa tangata ese I tātou le malo le tua. Lewa ta ua mia tō ino tāu whanawina I tātou. Toi ngā loto na sao le tangata wana maua. O le mea sana le maua wa maua ono o Yesu. Yes, e te tau iai le viinga e te tau le whaamanu e sau ma le loto e whaamaua lalo. Ma whaape atu whaafetai lau whaamalo longa ia tiao. Whaafetai lau suia lo uola. Whaafetai lau soifua wa e au mai wa o taua mia tunuina ai. Wa o tui luma o le atua mamalu ona oe. Yes, e whafola atu I mātou ia te oele nei taiao, o poto lo nu lo mātou watua, o lau whanau. O e wa e tau whanauina, mātou te whaafetai alofa, whaafetai angalelei, mātou te whaamalo nei taiao I lo angalelei lo mātou watua. A wawa e whaian me lelei le nei taiao, o mātou langona ina oe, o mātou te whaafetai, mātou te whamanu ia te oe, se si o mātou lima, mātou te alalanga ia vi ia oe, whamabau, le alo tāmita ia vi ia oe, a wawa e whaia me sili, I le ola o tangata whātaua, Iara masi, yes, Lord, yes, yes, ai langona le nganga e me le nganga whaafitai, ai se a le whaafitai. Lo mamamu Failoa eleva nimo Naluenga au Olo tau atula upu Eleta sias
o le whawhitai. Oli le nganga le whananu. Yes. We stand bold. Glory. Yes, tau melele, tau lona lofa. Yes, yes, yes.
Satu matu loto le jayao le loto sumu le fatai famanu yo famanu We bow down before you, Lord. Go Satu matu loto le fapitaya joy.
lau pati whaafitai, pati o le minga, whaamanu, let's yes, yes, glory, glory, glory. There's no one, there's nothing compares with you, Lord. Yes, Lord. Lord, Lord. Rofio, ia ilona no fani, mamalu. Yes, famanu, tatou. Mamalu, let's swallow fear the man, exalt the name of Jehovah. Exalt the name of Jehovah. Glory, 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 glory. Let's wanna sababali ya Israelu ile sami ulaula. Yes, let's wanna bepese ya ifafida Israelu ina wala tumaai emana let's wanna oe na balea. Glory, glory, glory. Let's wanna tautai ile sabalina le maola le lecha sanga. We exalt you. Yes, we walk with you. Praise your holy name. We exalt you. Yes, Ali Emily exalt the name of Jesus. Mamanuya Swafa, oh Yesu, Lelechaya, oh Lelio Leona. Mama Masilia Kosotoa. Mama Masilia Kosotoa. Yes, 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 yes. Yes. Pa foi le fa fitai o le inga le tua le nei taiao. Le tua na tai Israelu ilon mamalu malana upu. O le tua foi le nao le langona I tatou le taiao le ne he's here with us. O lo mato malu o lo mato. We exalt you, Jesus. We bless your wonderful name this morning. We exalt you, Lord. For ya tu le vi ingo le famanu ya te oi. Yes, yo tatu lima. Jesus. Yes. Just sing. Yes, yes. Yeah.
Tato tue pesiat. Let's all the tato tawu. Sonu le swafa le nao Yesu wa yaita so si lo lima matulo lima ilo fata le naita. Pray for yourself first. Mota to le naita tatalo atato mota to tangata lava ia mabala au le swafa Yesu. Fa malo longa le na in the name of Jesus. Malolo ina ile mafa le tangata. E malolo ina yo mato loto. E malolo ina yo mato tino. Ia bi ia oil nei taia o fava paulo wolofa. Ia bi ia oil o mato watua. E sili lava oil. Hallelujah. Tamna te pai jangatel na yo tafa. Matatalo le nei taia fa Yesu fa malolo lo uso leo lo tamalo tina. In the name of you Jesus. Yes. Yo masiria kosore amasitia. Fa aftai lo fa malolonga yasa uma. Ya imato le nei taia for we give glory to your name Jesus. Hallelujah. Fa aftai lo fa malolonga. Matu te talo moltina ya emi olo li fale mai olo fa tali lo tau tonga in the name of Jesus.
e te ngalua e so se vaenga e fo mai o mea uma e ngalua ai lau whaamalolonga. We stand firm o walo soifua oe lo mātou wa tua mātou te whātua tua ia te oe i le suafo Yesu o umana e foai mai mātou te tali tonu ia i le tai au le nei i le ngata ia emi e so se tasi o mai le nei tai au le mai mo mai le live stream in the name of Jesus. O atu ia te oe le whaamalolonga i le tina o ao ke riso marama koso toria masiti ria mama koso toria mama masiti Whaafitai Yesu ia te oe lo vi inga le lei tai au Pati o mātou lima e batu le whaafitai o le vi inga e whaamanu ia te oe lo mātou wani. O oe lo amatanga O oe lo uiunga lo umatai e ana mea uma o lo taununga lo famo e moe ola lo pale lo taui i leiunga Yesu Yesu le tupu oe o tupu e fava maulava Yesu Yesu mamana makaia no suafa Hallelujah. Batu lau bati whaafitai le tua le lei tai au. Yes. E mamana e pa ia oe, whaapapau lava oe. Glory Jesus. Ia te oe lo vi inga le lei tai au. Whaawau le ngalue lo mana yo mātou loto. Petalai o le miti ma le whaalinga i lau upu. Whai mātou tangata e whaalongolongo. I lau wa fionga. Tala le mātou whaalongo. Tu ina atu le kāle sia ia te oe. O mātou mātua. Ia vi ia oe te maa ua o lo soifua oe. O le mele ola ai mātou. Ia te oe lo vi inga le nei tai au. I lo suafa Yesu. Tātou alanga whaatasi. Amen. Ia whaatalo whai se au le nei tai au. Ia ai luatu na siva le fale le pese pe au le fale ai tātou whaatalo whai le nei tai au. Ia tātou walala le ilalo. Tai le tua lea ua tātou au lia mai lea salo na lua le nei tau sanga. Mai atu fo i fontanga sa iai le tātou I kāle sia le nava yaso. Tātou langona le whaamanuia mai o le tua. Ia, tātou te sāwawali fo I ma le tua le nei tau sanga. Amen. Le fu a mata le nei tau sanga. Ia. Pemel tala le whaifi au fole le sa mōl pātele. Ia usis tātou pesi fo. Ai tātou me fo. Lono nge tauna sui si mea. Whai me le leia vi I ai le tua. Whaftai le tua le nei tāo. Tātou mātua ia dan mamam. Ia, ia Yesu. E whaamalo longa le tua ia dan. Ia mamam. Ia le lise mai tātou pati mo Yesu wola. Ia le li le tāo. Ia le tu ua lava le tua le aso ma le aso. Whaalia le mana o le tua. Ia le ngata le lai whaalia mai fo ia tātou. Ia le whainga luenga. Tu faltua ia vi le tua le leita whaatalo whatu. Suafo Yesu. Mai se fo ile pa ia le au sina sina. Te mā matina, mā tutu o le tātou e kāle sia. O te taloina I tātou le aso ma le aso I tiutem whaiva. Ia vi ia le li le leita au mo o tau. Ia, pa whelo I fo ile sunga le whailu tusi ma le faltua.
ia sengo to ina mo to fultua ia mai se fo il sengo te akono le lo le tatu e kale sia mai tupu mai se ia o ia tatu fa na un fain tatu wa lia le nei taiao ia le lava tatu te mafuta manisi mai Australia tina ia sia ia vi ia le li ia mai se fo ila le sunga fa fenga inga ia toa ia le fo iwa sauni ia le tau fili afi ia le auto sauni le tatu te mafuta ia ona lo le tau fili state tonu ala le sunga ia toa le tufu mai le afi o Amerika fa ftai le tua tatu ia mo fo ila no fe lo ia le tau le tu e malanga ia o no fa ia le tu o no le lei tatu fe lo ia fo finga ngalo le tu so se mea lava o lo lima te ina tatu le tu lo wanga lei nisi o tatu tu fai va lei va yaso ia sunga le fe lo tus pasa mi yama fa ftai te mas tatu pati mo fai se au malanga ti o tupu mai o le tatu kale si o le Samoa o sungai o matai uma le tusu watu luene whaafitai o te whaalongo mai ai le ngalua le mana o le tua tingana la ngona le mai ai te wa ai lava le ngaluenga lea ia so uma mai le tatu fono o te nofomo o mawhauwhau peini maa moli wila ele o lua ele o le mana o le tua na te whaafowina i tatu le aso Pastor, God bless you. Ia maua pelo leo e matua hangi ele vi inga o le tua. Ia nei taiao tato whailaunga o le sunga le whawhengainga ia Toa Tagata. Ia lea la waina la fionga le tua mo tatou le leiaso. Ia tato talo le ngango le tua mo la fionga le tua le leita o le la ausu tato pese. Ia pasa ia se mai la tatou po le la ilalo I amol pese yan tu ina tu le sunga e au le taia mo le upole tua Fonga mai oe lo atua ilau nei pese ia fai movina ave ale nei taimi awane I fama se meu te mana omnia it's a famanina afia longo fo ali pai alene tama si sila mai lo fanau si ti ovinga Senga mali e fai mau madomi Avea mazzo sola ma fai mau abita Fa fofo
tutolanga fai maua pitama. Au fiolo no foali pai alele tama. Si sila mai lo fanau si tio vinga. Pesena mali e fai mau manoni. Avema tutolanga fai maua pitama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, Famalo, Pastor Miriam, Mali worship team. Famanduya le tuanga luenga fai fai pea. To God be all the glory. Faftai, yalele. Man. Manatu leua uma na watu fatalo foi nei tai au. Yo nei ele tai tai o tatu sauninga. Songa fa fenga ngai tupe. Ya manatu foi. Ya eta tawanga fai sa fatalo fam sa fatai. E se afu fuanga tangata male polo kalame le tua. O matonga tu e o le stofi. Watu e whamervale le koe o koe whasinga malolo. O le ala ua mawai wa noa tātou te wheloa ia nei tae au. Le aso salo na lua nei maasina. Mo muana o whawheloa im whatalofa i tātou mātua. Te kuke mamlupe whaftai mo le awa noa ua toi tula ia toi o tō luma no tō pa ia mo no tō malu. Whaftai fo i le tua le malosi ma le ola. Whai ai fo i ona toi mawai fo nei a vanoa. Ngau tā penga mai au i Amerika. No usaua fo e tūlanga po kalame wha tūlanga ina. Ia, ngau tā penga mai a uae. Ele leia le oso le ngalu. Ala wai ai tūlanga i pui ai. Ele leia le saur tōwhinga. Ala usila fia le atua wa umanga tā penga. Hallelujah. Te le loa ua ngalo ia o tōu le tātou vai aso leo mo watu. Le vai aso ma ngai a wae. Whamanatu pe ia i tātou el te me ngalo ia i tātou. Ole polo kalame o le aso ngafua o lea. O le master builder. O le aso longa lua Christ and his church. O le aso longa tolu o lea. Upon this rock. Le aso longa far spiritual warfare. Le aso longa lima o lea. O le kingdom of God. E sele maa ngai ana tātou e kālesia ngai manga tua uma ia fuafuanga uma. E ta uma ia ia i tātou, lo tātou whewa ia ma tātou manatu natu tātou kowhalingisi. Wa mai ana tātou kowhalingisi, a ore manatu e wha wau pea lo tātou wa. Le upo le tua. Se whailala utala lea. Sai aile evangelia nga valaulia saulaunga lisi e kalesia. Ya, tulai loa le evangelia tilo mangia le mafutanga. Whapelo tala le evangelia. O ai e fia o le langi. Ya, tulai mai uma. So in other words, evangelism say, whoever wants to go into heaven, you may stand. Kokeranga.
kula I male kale sia, if you matanga te le langi. Nefa pero tala te malo, you may be seated. Nefa pero veveu, well, who wants to go into hell? You may stand. Lai masisi ngaku. Ai sea, elai asisi fealu se oli. Ta penga lo ta malo la failanga launga. Ai tilo tunga. La fa penge malili mo si ko inga ngo fa mal pito tua. Fa pero tala fefe. Oh well. There goes someone wants to go into hell. I fa mal go inga faster. No. Me wants to go into heaven. But I feel sorry for you. You're the only one standing. Ya, o lela lala me ubal ka ko kalesia. O tiro tu tamatau. O le tu lai mai. O tiro tu wang vale. O le tu lai mai. Lo winga la le tu fa tasimato. O le mene fela fafitai lang ol pule la. E pule el tai. For those who stand behind the pulpit, well, when we deliver the word, we need to make sure that we deliver from the Spirit of the Lord. A whai tātou te fola le upule tua. I tātou mautino, wa tātou e tutu. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. Ma rekom ta upu e valu. Tolus fulmale lima fai upu e la tātou matar fai tau mare fai upu e los fulmale fitu. E o atu langa toi fai upu. Ma reko e valu tolus fulmale lima, Mark chapter 8 verse 35. That's where my topic is, but we're going to read from the verse 27 all the way through the end. Lusu mare fitu pātai fai tau ni mare koe valu. Se o langa toi fai upu. Ya. O la tātou fai tau whātasi uma iai. Whāwhonga maia. Mo le fai tau wina. O le whionga wha wina le tua. Ya. O la tātou fai tau whātasi. Fai tau. Mali watu Yesu mono so le aio Galilea Filipo. O la to Ona fisilia tua i lea o ia i ona so o whapeatu ia te atou. Pesale upo tangata ia te au. Po ai. Ona la tau Tali mai ai lea. O Ioane le Baptiso. Au isi. Elia. o isi Isi foi. Se tasi o le au perfecta. O le fetala ia tua i lea o ia te i la tou. A o tou na. Sa o tō upu e te au nei. Po ai. Tali mai e leo Peteru, pape mai ia te ia, o oeo le keriso, o na mawao atua e le ia te i la tō. Nene i la tō ta uatu o ia i seistas. Mata i le ia te ia, la tō, e te tau o ngati ngā le atali o le tangata, te le. La fo ina fo ia to ina male au fai tau sili male au au tu si upu fasiotia foi o ia a vai aso tolu ile toe tu mai o ia fet tino lava le na ona tai tai ane ia petero ia te ia vau ia te ia a o ia o faliu sila ane ia so Bawa tua i lea o ia Peteru o whape atu. Nā luia oe o tua satani. Awa e te le o roto i mea le tua a o mea tangata. Wana awa tua i lea o ia i le motu o tangata a toa mono soo. Fetala i atu ia te i la tau. Ai se fia mulmuli mai ia te au. Awane i usustai o ia te ia, a ia ave e ia i lona sa tolo le muli mai ia te au. Awa ai se fia fsanga le mūla na ola. e mau ai Ia te ia,
a o le wha mau maulo na ola o no au, ma le tala le lei, whasawina ia. A wā se ale o ngā le tangata. Pea whainga te maua le lalolangi uma, a e mai maua i lona ola. Sa foi se mea vatu le tangata e tongi o la i lona ola. A wā ai se mā i a tau, ma upu le nei tupulanga mulilua ma le angasala, e mā foi le atali o le tangata i a te ia, pe a sau o ia whatasi maona a ngelu pa ia i le mamalu o na ta mā. Whamlia mai le atua mone whaitawina o lana fionga whawina. Ar veupanga e tolus fulma le lima, e au tu ailau, tautalanga i le nei tae auto e whafufonga i longa whaitawina, whaupo e tolus fulma le lima. Ia, tātou whaitau whatasi bai ai, whabolbole, a wā ai se fia saonga le muina lona ola, e ma i mauai i a te ia. A o le wha mau maulo na ola o no au, tala le lei, e wha sauina o ia. Hallelujah, hallelujah. E, ai o te lei tau tala le upo le atua nei tae au, ia, e le al introduce atu so tō lua wai nisi o tō ele o sila fia. Ia, o le ingoa so tō lua, o vale lia, Elisabeta, nga whai uia mā mea, a le rau whai unia ia tangata. Longa wingala o vale lia Elisabeta le mā mea tangata. Sau mere ngu ule o le whanga i mta autu. Mta autu le whanga. Ia o lisi o ngā piko, ia se ka o tulewe ia. Aleluia. O le autu le nei tai au, a le ai se sa tauro, ele ai se mana. No cross, no power. O le ala o te tautala i whanga solonga mainga le tātou, ko whaningisi lenga whai. Wa lenga tātou tala noa, ia Yesu o i al papa. Hello? Ioi. Al tai hao nei, o te fia mana o e wha wau pea, a whai ele ai se sa tauro, ele ai se mana. O le tele o tangata, e tala noa le sa tauro, a ele ai so ngā winga. O le tele foi o tangata, e asoa le sa tauro, a ele o mamlama iai. Tele foi fale sa, e te pasi atuane o le sa tauro. E mawhailango tātou wa aia i whafo, a ole whesili mo i tātou le nei fo i tai au, whapewhea i tātou. Whapewhea ona tātou i loa le sa tauro Yesu. How can we see the cross and the cross that have the power? It seems like when we look at it, ain't nothing to us. Langa wha mai tala tu se perfecto Isaia. A tātou wawa ai, ele ai so ngā matanga o fie. And he is speaking about Christ himself. O la tala ngol perfecto Isaia, ia Yesu. Wha mai wa tupua e pe o se tātup. Ele au le pe la le tātou te mana na o iai. Now, turn to your wife. Turn to your neighbor. Say, wife, you are so beautiful. So le afe kuri ati akabai le fai lo kolua. Turn to your wife and say, wife, you so beautiful. Yeah. I felt like say, wife. Ngai ba ile hope Jesus. Thank you. Hallelujah. Inga o fai mai le tua ia Mose. Mose, sau ilunga nei le maunga. Le maunga e, o te avatua i a te oele tu la fono, ma le ata o le fale fta fai.
O mea umanga whātonu ane atua i a Mose. E whawai e whale whāwhai, ngā ususta i Mose ma muli muli e Mose. O mea uma, o le auro, o le a rio, o le apa me mea, o le la au si timba, e whai e uma mea uma. O longa winga le whamatalanga le tau whawatu i le whale whāwhai. Wo ngai la nga watu le whale whāwhai. A e tilo e to tonu le whale whāwhai, o le ta o to le sa tau rou. Hallelujah. O le tauanga o le whale whāwhai. That is a very important of the tabernacle. When you look inside it, the cross is laid there. O le alanga lenga whai e le tue a Mose. A whātū le whale, toi tū lana le whale, wa iai tue inga tangata la tutea. E hamu. E le kosoa. They carry the tabernacle. Ai muli whatongunga le tua. Langa iei le atanga o sa tolu o le wanga sa mai o le amatanga. Anga whatau nuu i ia Yesu. Le ngata ngā ua malanga mai le nuu o tau mai le vai e o onga. Kamplei le nuu Mose. We a mai e mātou ngai o mātou fia whenu. Whāsingo le atua le lau. Tongi le vai. Le atara tuspaia. Nga mā ngalo. A le lau la au. Whai mai le tue a Mose. Tangola ia. Tu tongu le vai. Nga mā ngalo le vai. Hallelujah. Au manatu natu ile au perfecta sa malanga fatasi ma Elsaia. Mo lo fa mai Isaia o le mea nei tātou te mawai uto o tele tātou sini tātou o lisi tu i o tana se tātou fai ni fale tātou te mawai. Mai Isaia ia mai Isaia ia ora. Afi mai lei. Tau ang tātou o. Ho lo fa mai fai le ngā luenga. O tale la au. Hallelujah. Ya. Nga lua lisi ngata, nga lua fia, nga lua lelei. Ya. Saulo lisi ngoa nga lua kāre. La fa mai. Wa paula matau i tonu le vai. Wala nga paula matau i tonu le vai. E nga lua anguta. A fa mai lang tala. Awoi lele. O le mea no. Ele o sanga to i se i tulo. O le to i a lisi ngata. Ala wan fa mai, au mai sa yo ngalue ai. Wa ngalue fatamala. Wale manga tu natu, ele o sanga. Wa po ngofa, po tato ve te mi so mai ya so fa yang le so sa wa. Le sa wa nga le so ka ngwa fa aba wa malepe. Mai tala tu spaya. Wa alanga wa paul matau to ngol vai. Penga tafe le vai. Penga tu le vai. Pala tu nga yo yerve fa mai wa pau le matau amatua e manga tua mai tatu a nga pau se me fa pe e kifa solo le a sautanga to le tua fa mai o fe nga pau ai ya mai fa singo mai le la au lafo mai tara tu spaya wa upe le umea i le la au. It is impossible. How can it be? Ele mafaya se umea nga upe is fasila au, we all know about it. Mal mata to ele mafaya nga pipi mai se umea ise la au ef meta tu spaia wa upe le umea. Ile la au nga tongi li tanga tole tua. A tonu ele o inga po ele la au. A tonu ele o isa iaila. Le ua mea ai whamaia, nga upeopea. Oh, to God be all the glory.
O le ale lo loto o le angasala nga ho ai tātou. O le ale lo loto o le angasala se ai tātou. E maangalo ai le sātou roa Yesu. Hallelujah. Po whea tātou iai whase tai ai tātou. Leilo ai o tātou tangata. Ai maangalo ai tātou le sātou roa Yesu. Ia ele tala sa whamatala whapea. O au ki sa mai kukuila, ki wala mai kara i pōru. Whamai e le vai le tau le vai o mataiba. Po ia i le unbuanga. Ia le vai. A o langa malanga mai tangata e whalatai e o i savalalo. A sua le vai. O ngā le mawhaila i o ngā inu. Langa sua lua. Pe a sua le sami. A o mai o lai ua loloto ua lei ua maui sami. O ngā whenguena ia pe a ngā lala. Ua. E le sua lua. O maa ngai. A whapere tala. A opu ngawa. O ngai ngā e mamau. O le maunga. E ngā o ale ala. O lo ia ngai ngā le vai maa ngalo. O lo ngā winga. E sa ili tangata i se mea whaingofie. Ai le sa ili tangata i se mea whaingata. Ala unga le upo le tua. E whaingata i tangata unga maia. E talia Yesu. A o ia o le vai mangalo. Mangalo ai o tatu si se. Mangalo ai o tatu whale ton. Awa sa tatu wa. Whasangar tangata ili mea e whasangai. Sa furitua i tatu. Amen by myself. Sa furitua i tatu. A leo tatu sa ngai. Ngā tangata le tua. Wale to e furitua i. Whasangai. Hallelujah. Aisea me o tātou whawhasanga iai. Ona oie e le whapeo māsangi ongo e nuu whātasi. E le whapeo māsangi langa sa ngā lulu e whātasi. E le whapeo māsangi ona e whapea ngā winga o le tino. A o tangata o le nganga. Wa le to e fuli tua. A le ai se sātoro. E le ai se mana. Hallelujah. O le lei, o le tusi sa whai tawina. E mawhaia o ngā alo ese Yesu mai le sātoro. A ngā te le ia. Alo ese mai. Jesus could have avoided the cross, but he did not. Ele whaingata ia Yesu. Ai o ngā ua malama Yesu le whinga ngalo o longa tama, na wina mai o ia, i ngai mawhaia o ngā whātanuina. Awa e mawhaia o ngā lotu o le tangata, e mawhaia o na fia tangata e alu i tonu o whale sā, ai a ho o i temi e mana tu natu lo loto a ia Yesu. E leila se winga le tangata. Ai a whai tātou te langonga mai loa, a whainga le alo esa Yesu mai le sātoro, ai se a. Lalonga mafu anga wala inga le mwhai o ngā alo esa Yesu mai le sātoro. What is the purpose and the reason why Jesus could not avoid the cross? Ale pano kalamia le tua, ua nga whaatatia ma whaataoto. And no doubt about it. But we need to understand the plan of God from the beginning.
Because the New Testament complements the Old Testament. O le whaaloalo i le whenginga whou, i le whenginga tuai. Wanga le le whenginga tuai, e le malamalama i tātou o le whenginga whou. Hallelujah. Langa e ngā te ia le mana e mwhai o ngā ruese mai le sātolo. He had that power to avoid it, but he did not. But my pese, the love of Jesus is so wonderful. For my, so high, so wide, and so deep. For my tusi salamo, e alu le loloto i le loloto. The book of Psalms says, the deep go to the deep. Le longa winga. E le tu pertanga te le mea papa. E le sa valvali pea le whailaunga. E le mea papau. E tatau o ngā oso le whailaunga me loto. O longa winga le whamatalanga. E maua lawa e te. We need to seek the word, go deeper into the word. Hallelujah. Ele ngā tala ngā o tātou I loa ma tātou ma whawhau ma tātou ma malamai. Matua manino a mataua tūlanga le ia Yesu. Langa ngā tau tala mai ele tuspa ia. Ele Ioane na sfulus ful ma le valu wha mai. Ele ai se tasi ngā te ave e se inga ia te au, ai pe tai o au, o te tuina atu au lava. O ia te au le pule e tuina atu, o ia te au foi le pule e toi au mai ai. Wa o maua le nā poloa inga, mai lo uta ta maa. Na tele I maua ngā poloa inga mai se perifeta, po se apostolo, po se siata ngata, po se tusi upu, po se toia ina wha mai, na o maua le poloa inga ngā mai lo tama. And I received that from my father. E le aina si se mwhai o ngā besea. A ngā oia ngā te mwhai o ngā whaia, e leista ngā te mwhai o ngā whaia. Wana o oia. Oh, to God be all the glory. A whaila o ia te oe lea tu ei ngā mana o e maua pere mana lenga e Yesu. O le visi. E ke mawhaia langa e valentia whonga le e te maliu. Pe iai le mana iai tātou. E le mawhaia ka kounga ka koa. Tu nā tu tātou. Whape ngā peo tala Yesu. Awa fo ele ia tātou se pokalame le tua. Amen. O le pokalame le tua I wa uma whatatia I lona alo. Ai le o le tangata. Awa mai ia tātou, inga ia tātou wawa ai lo loto iai, ma tātou ia mauti noa ma ia manino tūlanga o lo o tātou whaia ma le mā lo le tua. Hello? E iei le tala lisi te māloanga launga le maliu. Pamai. If I step on your toe, they say, out. Ai a whapea, o te tuilo vai, whapere, awe. E se le out. E se le awe. Amen. A whaila e tātou te maua nea tūlanga, lou whaitalia, ia e la ngonga e le mawhai. Tātou te le mawhaia. Anga whaila e alo esa Yesu mai le vaenga. Nga tātou le iloa la ia. O longa wha moe moe. Ilona wha moe moe peina wha tingo ngai longa winga, tātou te wawa iai. He would not have realized the very purpose of his incarnation, speak about Christ.
anga fai if he avoid it. O ngā le mamalama le ia Yesu inga uwale utino o ia. Whamaitara tuspa ia, ua, ni Ioane nae, Ioane mumua sumar whafa mai, uwale utino tangata le loko, sa mau foi o ia mai tātou, o Ioane le tautala, na mātou mata ilo na mamalu, o le mamalu, mai mātou mata ilo na mamalu, o le mamalu lava lea, o le alo to tas. O le tamaha. O tubu o ia le alofa tu noa, ma le wha maoni. Anga whaina e le alo esa Yesu, nga le maua le ia tātou le tūlanga lea. Mai tātou spaia, ua le utino le upu. Sai le amatanga le upu. Sai a te tātou fo le upu. Whatatau ia Yesu. O le alau tātou maua, ma tātou mana tunatu e lau mainga le tuspa ia, ilona le lei, malona wha mauni. Aisea. Hallelujah. Aisea me wale utino ai. Why? Because the blood is in the flesh, and without the shedding of the blood, there can be no remission of sin. Langa o tino, o le e le toto. Amen. A whaila e au noa ma le wha malinginga o le toto, e le aise wha mangalo ina o le anga, yang sala. Ioi, ngai tau tare le peru ngai iwa loa sulma le lua. O loa wha manatu mai ai pēr le tangata, a whai e le aise wha malinginga o le toto, e le aise wha mangalo ina. O lo toi whai a tūlanga peru maasa nyele o si taulanga. O le toto manu, e o si ele taulanga. A wha maitana tuspa ia, wa tasiang whaia, e le to e lasi. Hallelujah! Lia le tua. E le o la fua le tangata e le o langa nei. Ioe. Awa a whai e soi fua le tangata mamana tunatu e pule lava ia. E anga mea whai. Wha maila ia. O whaatu sa ina le tangata pe o le manu. Hello? A whai e pule a tangata ia te ia. Maana me whai. E au noa mai Yesu. Whatu sanga ranga o tangata. Awa whai ole. Me ora i se tūlau e le se mawhawhau. A tangata nia whai e le tua. E whai longa mawhawhau. E whai longa whingangalo. Hello? Ah. Langa e te tau o ngai e se tū langa e tai ai tangata. Amen. To God be all the glory. Ya. Langa o leo tātou iloa. A whai o le tangata i alo na mawhawhau. O tangata fo i ailo nganganga. O tangata fo i ailo tino. A whaila o le mawhai o ngā whātaunuina ia fufuanga. Ia. Ai le tua mo i tātou. O ngā misia lo le i tātou le winga o le olanga le so i fua maolai. To fail to accomplish the purpose for which God has destined us, to miss the real joy of life. O ngā misia lona i e tātou le winga, o le oli ma le fia o lo i ai o tātou tangata. Can you imagine Christianity without the cross? Conquest, resurrection? It will be only one of many religions.
O le aso langonga. O le ase va ai fa ma fau fau. O le kerisiano e au noa male sa tauro. E au noa male toi tu. Ia. E ta ua. Tūlanga wha tūlanga inga. O lotu me kalisia. A wafo e lae. E leo mana tu natu le sa tauro. But you and me, all of us here today, as the Christian, and we know who we serve. We know who we worship. To God be all the glory. A whai o tātou o kerisiano. O tātou malamalama o tātou tiu te mata whai o tātou te whaia. Tātou te ulu mai le whale o le tua. Wa ia te oele nganga mai le tua. Wa ia te oele langonga. Once I'm in my chair, I will worship you, Father. Because our giving is your worship. O lau whaai, o lau taulanga, o lau viinga ave le tua. O mea te whaia tonga le whale ngei, teu le whale, is your worship. Why you do it? You do it for God. Awal whatau waa leo li em lau ngā luenga lo whai tonu le whale. Po tua tu fo le tātu whale lotu le hoa, awal whatau waa ia te oe. Everything you do is your worship. Wanga le fia le tua, e ke sawa whai kumumu. But ki ngā ngā vai mele, ki ngā inga le sau sosangi mai au. Ki ngā vai mele ka maa le o leo ki maa o mirang sosangi ale sau. The reason why you do it, because in all your heart, you believe who Christ is. Sale ai se mana ia tau, sale ai so malosi langa, sau noa umale sa toro. A lewa u whanongo longo, i le launga inga le sa toro, le tala noa le sa toro, o lo i ai le mana. Hallelujah. Langa lefa mai kala kuspaia. It would not be the transforming power of God to salvation. El tu singa Roma, le Roma ngai fa mai l'apostolo mo o me utele ma ngai fa tau mai lunga pa e baba iai mama na tu iai ngai tau tala mai iai amata mai ngā le tūlanga wana i loa o ia o le tangata o le tua o le ala wa mana tu ua le mai mama baba aianga iai mai le Roma ngai mo suma leongo hallelujah mai awa o tele ma le tala le ia keriso awa o le mana lava le o le tua e o la ai la tou uma o e fa tua e mua le uta ia a toa male fa mai o le mana e o la ai la tou uma o e fa tua iai fa tua i le atua soifua. Langa olo na alo lea. Leo nga ia sau. Wana ia sau nia. E tongi ola ina ia ola le tangata. E le fa peua e le ata tau te ola. Nga e te soifua malolo ina. Le soifua e mwhai eunga e ngai oi whai tūlanga lo iai lo mawhau whauma le whiwhiringa lo loto. A le ola le tau tala i, o le ola mai i le tua. Le ola whale nganga mai i le tua. Langa foi sa hangoa i tātou ma le tala le lei. Ioi. Sa unua i tātou ma le tua. Ai onga oia sukeriso. Fai maitana tuspaia. Sa vava mamau au tātou tangata. Awa taita ina mai i tātou ilona filemu. Blessed be the name of the Lord. Wa tau tala ma sau noi Yesu le winga ta tau o le sa tauro. Hallelujah.
E ai ale upu ngā peo tātou whaitauina, e le tusi rea peo whaitauina. Upu lea tatau. Must. Nā saunga ai Yesu, toi whawhora mai, whamaitala atus pa ia. Wamani watu Yesu mana soo, ile a ai o kasaurai ai Filipo, wa ile ala i lato, o whesili atu e leo i ona soo, o whape atu, i te lato. O le ase upu tangata i a te au. O le whasota inga mai lea peo ngā mai ai i, ma tātou wawa ai ma le tau tingonga, ma le tau talanga, le moni maua mareko. Lo fa wa wina mai le moni mau a Mateo. Esa le moni mau a Mateo langa le fa mai le tala Yesu. O Petero oe o te atina ro ka le sia nunga le papa. A tato fai tawe i e le se me fa penga. Pau al tala Yesu o Petero oe. Amen. O le sila tu langa tato te baba ai ai. Il fa le tonu al tangata ni o Petero. Wanofo mavavao Yesu. Amen. O lisi ngā whale tonu o tangata. O ngofo mavavao Yesu. Ai wha mai, o le mo tau tala Yesu winga ta tau o le sātoro. Awa ngai moni mawai foi. Whipa ngai tolu sumatasi. Wha mai tala a juspa ia. Tusi lava le to sumatasi. Ona mata ile ia ona atu ya te ilato fumai e tatau o ngati ngā. In mas. Sta mai upuanga. A ese leo ngā. Langa leo fa mai ni fetala inga Yesu. E tatau o ngati ngā le atali o le tangata. Tinga fa pefea. Amen. Ai va mai fola nga ele tusi nga pe tato yai. Ya. Temi pe ona tato tata no lu pule tuanga sfuma le ngol mata nga lu sfuma tas. Nga ele upunga. Fitala nga Yesu. Bo fole luka iva lu sfuma le lua. O sa ngoanga Yesu le watu na tumbai e tatau. Olonga winga. Sisi fa matalanga ona e au mai nga. O lo o fa singo lama i ate ia. E le o fa singo sisi tangata. O le tui na atu o longa finga ngalo ina ia malama lama le au soo. Ia i loa tu langa lo mwhai. O nga sauwai o ia inga ia. Longa winga e leise me tau fa le wo. It is personal. Hallelujah. Elai se meta os fale wo. Le winga ngal kala Yesu fa ya toi e tatau o nga uwalu i Jerusalema. E tatau o nga ufaya le tulanga. Ai le mamla mai lau so. Langa le mangatu ala so ia. Elai se tulanga toi a fa inga ile la to mafutanga mai Yesu. Ioi. O se tūlanga e te tau, he did not die because of the situation was unavoidable. E rei maliu o ia, o na whapeo se tūlanga e mawhai, o ngā alo e se mai ai. Hallelujah. It was necessary that he died because this was how he would redeem us and bring us into fellowship with God. O le wana te tau le wana ia whaia. Watongi ola ina ai o tātou tangata. Inga ia toi maua le so tanga ma le tua. Inga ima whai o nā. O nga iai pēr tūlanga le ia te tātou. Langa o tiute te tau, wa mawhai o nga whaia le tua e ala ino nalo pele o Yesu Kariso. Oh, hallelujah. Whamaina lisi wa enga leo te whitau talai.
he made his announcement after Peter's great confession about his being the Christ. Amaya il forfolanga aya su ilana uso oina wa onga faire tau tingonga Peter o oe o le Keriso o le alo le tua soifua tato maua fa mai amuia e Peter le stangata o le o se falsaio e le o se tusi upu e le o se toia inga po se tasi lava fa mai o lo ta mai fai lo atu ya toi. Is that wonderful? Is that awesome? O ai ka ko wa manatu mai ai le tua. Hallelujah. Langa Isaiah, he was recognized as divinity, anointing of God, or divinely anointing of God. Wanga ia iloa, wanga ia vava ai ole wa wina, mai le tua. O ngā foi tātou te vava ai anga iai. E ta taunga iloa me e sila fia le whaunga e sau mai i le tua. Ma le whaunga e sau mai listangata. Hallelujah. We need to recognize the anointing or the divine revelation from God than from man. Hallelujah. Whawhitai tato mātua. Whawhitai a ongolea o le tuina atu o la loto. I le wala au, wala winai lau. Hallelujah. A whailanga o ngā ola o tangata. Ngā te le mawhaia o ngai loa. Ngā te le mawhaia whai o ngā ola le mana lea. If we just only a human, and we don't know the divine revelation from God, and then we don't know how to live with this power. E te tauanga malama o le tangata, masila fia mai loa, o le mana mai i le atua, o le mana ala ia Yesu Keriso, ua maafuai o ngā tātua la ngonga mai loa. As people indwelled by God and participants in the divine nature. Longa winga, o tātou malawa le ua iai le matango fia le tua mao tangata awa iai, ia la ngonga mai loa ngā tura pa ia. Whaafonga le mani maua Peteru. Lua Peteru, mo muwhai upe whaafa mai. Ono o lea ua ia fola ina mai ai, o mea siri. O mea siri e se lava, male au ngā. Ina ia tofusia whatasi o tau i lea mi o tua, ina ua sosola ese o tau i lea mi o leanga, o i le lalolangi, i le tuina nau. E maafuanga tupu tūlanga ia o whātanuina tangata, ina ua iloa, walu ese mai tūlanga whale tonu, walu ese mai tūlanga whaingata, walu ese mai leanga sala lolanga nei, a lea ua, wanga ia sila fia mai loa, ina ua au whaatasi i letua. A whailata tō te whiwhiria lawa ngā leolanga. Ai au noa male sātoro. Ia ngā tūlanga e tātou tele ia. O iai. If we choose duty before life, cross before pleasure, enjoyment of this world, a whai kako whiwhiria mea ia e reo i tātou penga iai leola, a whai tātou whiwhiria mea ia e reo i tātou le sātoro, ia, ma tūlanga lo o fia ai leolanga nei. Ua tātou le mai loa, ua le mawhai o ngā whaamatalaina. Mai tūlanga perei ngā tura pa ia o le tua. O i tātou lava oa. Well, if we are not characterized by the divine nature, we are none of his.
Vai tātou lelele. Rawinga a whai e le o mawhai o ngā tātou malamalama i ngā tua pa ia le tua. E le o tātou fo e la o ngā tangata. Hello. Mais pati vi ia le tua. Nioe. Nanga tulanga tonguanga leo fa mai ile tuspaia pe ona yai fa upunga e tol sumar fa. E tusi sa fa tawina. Fa me fa upunga e tol sumar fa. Ona mal awa tuai le o ia le motu o tangata. A toa monso. Fetalai atu a te latu. Ai sia fie muli mai a te au. Awa na iu sustai o ia te ia. A ia ave e ia lona sa tolo. Ile muli mai ai ia te hau. Hallelujah. O leo wa wha manino mai ai. Ya. O se wha manatu whangale. E amoa o ia lau sa tolo. E kere kau vai fue ambol sa kaula lesi. O le menga kupar vale kongu. O le kau vai o ambol sa kaula lesi. Carry your own cross. That's what Jesus says. Abakur fo fulanga Yesu le motu tangata mo na so. Ai se ta se fe mun mai. Ai le fo mai. A fe mun mai le kalesia ambol sa kau. And I particularly individual person. Ai se tasi. O le malaulia moe. Malaulia mohau. Ele se malaulia mo le ai ngā toa o mali temia kasi. Ele va pe sauri se ngata e whala ngai mo le ai ngā. Amen. Ioe. Leo lau tau mai a te tātou. Ai se fia muli mai. Amo le sa tauro. E ele palangi Amerika. Ua tua le valu se fulu. E whaile sa kauro ngā ambola ia. Ma whera ia lunga le street. Alu sai walk. Ambola sa tauro ia matau Yesu. O le lawa kango e whaatingo le ambola sa tauro. A whaila la ualu ngai whaise sa kauro e ambola luma ile. O mei kakwa pe ewa lea le ulu le ngole. Ua le hanga le ulu tangata le. Ese a mea lofa e tu le tu e tangata. Ua kala kuspaia. Ele salamo le tua ilana vala au maana mea fua i fuaina. Like au tole tu se Roma. Ele salamo le tua. A fau tu ni mai vala au le tua ya oe. A ke whakamala. E anga ia le tua lisi. Na fo ele popole le tua. Pea rua se whanaka kamaraka ko LEM. E alua. E alua le vala au le tua. Pea ngā whamai ele salamo le tua. Hallelujah. Ioe. O tau mai o tātou tangata. We need to carry his cross and follow Jesus. Hallelujah. E mo o mia i tātou le amo sa tolo. Ia whisiri. E fi aso. Kasir vai aso. Kasir maasinga. Carry the cross daily. Until we say goodbye this world. Until our times come to an end. Anga e hamo lunga tala Yesu. E wha manatu mai e pea. E le o hamo la alewa i o tātou loto. O whaatari tonuina i tātou i le mana mai le sātoro. Langa e sea. Nga whaatau nuina i Yesu i ngai ngā mea uma. Whamai whatalai ngai Yesu. Ua tau. It is finished. On the cross, he says, it is finished. Ua tau nuu le ngā luenga, ngā sau o ia e whai. O ngā le alofa ia o e mau. E ngai a tātou tūtū mau pēa i longa matanga o whia ma longa le lei.
O leo langa nei e, unga la lo tātou savalinga. Ai a whai e tātou te tau awele sa tau Yesu o tātou lotu. There is a power in the cross. Hallelujah. Those who believe that they can bypass the cross are not truly Christ. Ko kiranga ikanga ka mga afonga le inga ia alo mai ile ala le pe ne Yesu le mga afonga le fa pe fa longo e mana tuna tutulanga na faya Yesu. Alo ese mai ai. Fa mai la ia. O ila tonya. Ele tangata monio ke riso. If you think you can bypass the cross, you are not really Christ himself. You are not really true Christian at all. So, e tātou te wawa ai ala na whaia Yesu. Ele i oso ai Yesu ngia wala pupu. Walis keri siya mga oso ala wala pupu. Olonga winga, naputala fuanga le. They love to use shortcuts. Ya, sau loa mai. Ya, po wheme sau wai. Ele mga au koe alu e whaasolo mai. Amen. Ai manao e sau matau awele meanga sau mai a. So, lala kongwanga la inga whai Yesu ia Peteru. Wha mai Yesu. Sa kangi. Sau yo tua. E leo ni mea le tua ngate mga tu iai. O mea atangata. Longa winga si whaupunga. E leo iai lo loto i le tua. Nga le lalo langi nga iai lo loto. E me whai fwoi lang sau tangata le lotu. A he ma maua ma le tua. Hello? We all can sit in a church. We can sing it, we can praise. Yeah, we all can do that. But sometimes our heart is far from the Lord. Ayaw nga le upule tua toya. Fa mai Yesu. E oi la leika. Nga ika Peteru veku Yesu. O sa kangi. Ele iskanga kai. Ele ika Peteru. He knew exactly what Jesus was saying. Afaya ku ngeira de. Toa. O sa kangi. Kwa ika toa. Ioi. Oma foi le ia si se mga ufonga le toe para usi singoa. Si singoa pero ngoa le o sa kangi. Ya le me fo ngai kinga misa ngai kinga ya fika ngaka o tamaya ele le ngai tama misa lotina ya fika ngaka ba o le local kala ya afa ya kela la kala le o wele aka foila asile ku e fa pe yo fia tangata ya oilale ya kualo nga as official mai kau pa uma la unga lias so tau mai la ya te tato ele ika Peteru fa ya tu Yesu o satani sa le leia ese mele le tangata mala malama ele tala ngoa tu listata ese le lei o omna le tua fa fitai e mala malama to loto sa ngoa tu tato taba fa fitai tina e loto mam lama e sa ngoa tu tato tina ele haya sisia e fai se upu lei se isia e tupu le alofo ilo loto langa ngatea e tela ngonga o se fe au taua mo ita se fe au lelei mo ita ma fe atu lo Yesu ia ilanga fa malta la Peteru se le o nga tu langa ia to o tamu fai Peteru fo nga le Jesus you can escape ele hai ola ka mo fai tanga te sui tu langa le polo kalambe ale tua o sila fia Yesu you cannot change what God is already laid down ele ko ya si ka vai ko zuigal po kalaba lo tatu atua alo tatu usiusta ia ma tatu vava ai me fa tinoina a tatu mo le ava no io o tau mawhai Peteru inga uane yo le mana le ia Yesu. Ngā fwoi tatu whai tau en Mateo ngā sfuma le hongo. Ioi.
Tau mai o tātou tangata sisi le vaenga o te whia tātou no aima, tūlanga pēr whai atu. There were no shortcuts to success. Ele iangi a wala pupu e o ile manuia, tātou te mawele manuia, a whai te sā ili a wala pupu, te manatu e mawele manuia, e te le maua. Everything in these lives already have principles. E te alu leaonga, e ele principle leaonga. Te alu ngā ruenga, yes, there is what I mean is rules and regulations to live according to what it says. Nanga ese uma fale fai ngā ruenga mo nātou tū la fongo. Ese aonga mo nātou tū la fongo, a saulo ia Yesu. E le aia se senga, tasia le principle le fau sia io. Tato mātua le ali an. Alanga mai lei. Io we fiaru. Amen. We hear lei. E fiaru ra per ko inga fokan. Si mai lolo ava pe pastor. I hear. I know. Si me lo lima boa. Wa me sile leska ku konga I faya. Io wa nen ka ko malolo. Relax lema. Fia lelei, a leo koe kako mai funga le sei koe tato whalanga longo I tisi te isi la fionga le tua e toe o lo loto pe ngā runga I lalo. A leo koe saunga I runga e wha wau e pēr le tato savalinga. Io e tato te langonga mai loa e lenga wha ia Yesu ia Peteru, ma vau ia Peteru, se o e lava o tangata. Sisi wha punga, we wha so sa mai a tau. Ele maua ni manuia ala pupu. O ala pupu ngā lenga whai a Yesu ia Peteru. Langa le maa Peteru e ui ala te tauma ala sa sao wheta ai atu a Yesu e ma whai o ngā lato maua ni manuia. A whai la tātou te whia maua ni manuia mai le atua. Sa ili a wala whinga ngalo ai le atua. Ue o tātou bāni atu nātu a wala pu. Ala usunga le whai lau tosi. Amen. Le lei te le fiolo ar fale kusia ka ho. Ma kwa sekia. Amen. Wai la tātou iei. O te ngata mua sa mawhai o ngā whautua. O wingo tātou mua sa mawhai o whautua. Ianga ia mawale manu ia mawhatanu ina. O ai. Nā lau kou kilo mai pōri kaka mua ngā whautua e a whai e whai tūlanga ia. O Satani. O te ngata mua ngā e whautua ia e. Satan himself. Yes? See, the first one to suggest success and achievement without the cross was Satan himself. Nanga mamlama sa kangi sa toro Yesu. Satan understand about the cross. Nanga kam fai awanga yo Yesu yo sa toro. He tries so hard. Lenga mga kwailoa. Se Yesu. E mawhai anga whai mai se wāwenga ngā se o tilo atu iai. Mga o ka ngā kavo ngale. E mga vai wāwenga. Awa umba sila whia Yesu. Hallelujah. So, Jesus objected to the miracle Satan wanted him to perform. Satan suggested that Jesus should change useless stone into bread. Famaile tala sakang Yesu. E mawhailanga kang liu maai e whai maareto. Pai kaka mua mua ala. Al kaka mua mua whale sau iau e.
Pela ke ngofo mai tau Yesu lo loko. E sa wa sa kangi a toi ali foto. Io e sa wa. Po o fo le tua e sa wa. Sa wa fa tua mai oi. Sa mili lo vai. Fa tua mai oi. Inga ia tau nuu le tūlanga lea e manao ai. Io e le whainga tā ia Yesu ang whainga tūlanga. Whainga o fia ia Yesu. O ngā whaiva venga ia. Ai pēta ia ne, e le o lea le whinga ngalo o Yesu. Whaafianga whai Satani i va venga fa mai Yesu. E mai Yesu e le nga o mea ai e ola i tangata. Ngā wa ko mai Yesu kala kuskuse mose tua te nome. E le na o mea ai. Ko ke rongar ka ko whanisi. Ngō kasau. O la e mawa lalolo kasuka. Awo o vai aso ako wa ka fiu ka fa sa lalo mari kolu se lau e su ako e lo se lau la ka kolu se lau se lo ngala ko telo ri ka ma se lo ngala ko e foi America ka fa lo la ia ko ya ko fa sa lalo que le foi la usuka le kongui ya pas pa ke vi ale ke pa pega au la usuka que le foi la usuka le la bai. Io fa perfele. Le tai ao ulia fiafi. Ko ia fiafi foi. Amen. Lea la ua fai mai. Lea la ua fai mai kala kuspaia. Whosoever will come after me. O ai se fia sawi a teo. Au al tau stai o ia tea. Ale tūlanga le mo o mia i o tātou tangata. O le filiwa ina o lo loto. Nanga whai mai, whosoever, lewa vatu le wala ulia. E leo se whamalo si anga, lewa vatu le wala ulia ia te oe. Whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow Jesus. Yeah. Those who believe that they can bypass the cross are not truly Christ. Pengo whai atu, le ma whai o ngā tātou o tūlanga pe o nei ai. We should watch out for those who follow Satan. E ta tau ang tātou i loa, ta tau tātou mamlama ia i lātou e muli atu ia Satani. Ke ropo o me loko sa kangi a New Zealand. Awai loko sa kangi ia mātou i Amerika. Wa kau sa kangi a koe me isi loko whaola inga. O lea la pe e tau mai e iwha mai, e ta tau o ngā tātou matala. Ia i la tau, o loo muli atu i a Satan. Matulanga loo, mawhai ei o ngā manatu whaatino, wā venga ai le mawhai. O isi tūlanga le mana o Satan i whaatino. O wā venga, o ngā whaatari tonu inga leo tangata. Mana ngatu o tangata, o e sau mai le tua le mera. Amen. Pero ngā tūlanga loo wawai e tangata, e wawai wā venga tu tupu tonu e kalesia. Alleluia. Pai tātou i, o lisi manga onga sa kangi, e manga au whongale ia Yesu, e wawe wha tupu mai se tūlanga, e ma whai au na lau i loa. Wha tupu se tūlanga, e ma whai au na tamau ahinga. Wha tupu se tūlanga, e wawe o ngā. O ngā whātanu ina tūlanga, loo ia mo o mia. Ale mele rei ei. Mai kako, o le whai kanu o sa kangi, ale whai e si mau sa kangi o ia Yesu. Pero me ngā le whai koe, langa Satan, he knew scripture from Genesis to Revelation. E loa foi ki Apollo e kuspaia. Malamlama foi le li lau langi tuspaia. O le tātou te mauai,
e a mai al tus pa ia ia whamanatu whamalosia o tātou tangata, inga ia tātou la ngonga foi, tūlanga lo tau mawhai eila li o le laulangi, ina ia suia, ia ma muri ese o tātou tangata e tusai, ma le wala au walawina i tātou e le tua. E mawhai a foi ia Iesu, anga oso mai pe o ngai eile, ti tūlanga sa maa mia eile ti Apollo. Success from Christ's point of view is living voluntary and self-effacement like Christ. When you can live otherwise. Longa winga tau mai ati ole manuia mai ia keriso manatu eva aya ileola. Wofo inatu ina ia ima whaia o nai loa masoifua pe ona tato mawela fionga pa ia letua. Wana o ia sa iai le mana man malosi, e oti ai pe maliwai, wana o ia fo ia le mana man malosi, e toe tu mai ai. Elea says, if you vote that, if I don't know to isi vote that, poinga malato, tai. Elea says, o toe tu mai pe o Yesu. All the leaders, they're still in the grave. Only Jesus himself raised from the resurrected. Do you have the resurrection life? O ia te oe ea se ola toi tu. Nanga sa oti tātou, nonga winga sa oti tātou leang sala. A lewa toi tu mai tātou, onga o Yesu, there is so. Elea says, no other person on the earth has ever said what Jesus said and accomplished it. The Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders, of the chief priests, scribes, and to be killed. Elea sisi wana o Yesu. Ngaya fatanu wina. Ale fatanu wina. Wa umana ya silafia. O le whātau wina, pe o nei o long tama. A metara tuspa ia, a uma, o ngā toi tūmane ia so e tolu. Alleluia. A le o whaatino ina. O toi tūmai o ia so e tolu. O toi so i fua mai ia ni maliu. A o lunga sa tolu, anga le aila sa tolu, ele mawhainga maliu Yesu. O le Yesu o lunga sa tolu maliu. O tanu mia metara tuspa ia, ua toe tu, ale toe tu, ale manu malo. Manu malo ina foi le soifu ale tangata, ona o Yesu. He knew that by God's appointment, he was to die. But he was absolutely sure that on the third day, he would raise from the dead. Hallelujah. So, would the world be better have to chosen to live on, escape death, not exercise his power to raise from the dead? Longa winga, tulanga pe ne yele la lolang ya siliatu, ya soifu pea, ai le mafai onga malatu alo ese mai o leoti. O le o iai fo ia te ila tau se mana e mawhai o nga toi tū mai. Elonga winga toi tū mai o tātou o lea ua tātou a. Talia ina Yesu. O nga le sa tauro. O le sa tauro o iai le mana. Te hao nei ma le tātou mawhitanga. Peo tarango atu. A le ai se sa tauro. E le ai se mana. No cross, no power. E le paua la uvanga vole, wa isi kemika kwarong og fa peta le stangata o fai fo le maso. E le maso nga le kaukalai. O le mana mai i le tua. Ua mawhai ai o na tātou la ngonga mai loa. Yeah. So it is in case, so in everyone he dwells to live is to live in Christ, and to die is gain. Mga ngayon mo nga tuspaya. O e uoti.
Ia, e sili atu le ola soifua. E sili atu tulaga I lou toe tu mai. Ia. La inga, ali am nei tae. Ia, whamalo lawa le sa. Whamalo fo ia o tau lenga, moi mai. Whawhitai lawa ia te o tau fo ile. Whamalo. O le auke mama ia ko ia, la ngengo mai lulu lis. Ia, o ia la ngengo mai fo pe pastor, se whau mai lau launga. Ia la wau mai launga la ngau e ngengo mai. Ia, watu le nganga whamalo, ma le nganga whawhitai tele ia te o tau. Ia, a wale tātou mawhutanga pe o le iai. Ia, isi kemi fwe o mai pe o kau le fia malanga, ia he pe kai yangi. Lango ka kou le kai lua ia, mawhukanga le kausanga. And we love that. Ia, o le punga mo I tātou nei tai au, whamalo whawhitai, ang lei mai le tua, whamria mai le tua ia te o tau. Ia, stemi fo le saso le iwa yaso. Ia, la mātou toi fo ia tu Amerika. Ia, ang le lei pēr le tua. Tātou nofu te talo le tasi bo le tasi. Ina I mawhai fo in tātou wheloa I Samoa. I le alofa ma le ang le lei o le tua. Ia whamanuia le tua ia te oi in le yaso ta mā. Whawhitai lawa I la upu. Mātou te langonga lawa le mana o lawa fio e mātou te langonga I maa o inai o mātou tangata. Wa o lawa fionga le sulule I o mātou vae. Le malamalama I o mātou wala. O lawa fionga le saamala e nguti momo inai le papa. O lawa fionga o le afi e sunga inai o ota lo mātou tua o. O lo ola le pelu e whātamai o ngai tū. E mama ai lava o le sua susu e le suya. O le fatu e pa uai. Ele pa ua le fatu. Ua mawhai o na mātou maua. Fatu stu se ngai la ua fionga le tua mātou. Tala noa fia. Ai fo ilo vinga. Whamanuia nei mafutanga. Whamanuia I o mātou mātua whale nganga. Le apostolo dai kuki aloli. Mam lupe aloli. No fualo e whaapea le. Telo le kalesia. Ang le leila ua fio. Ono o Yesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maua le tangata le lalo langi. Mai meltu spaia, mau leola. So even though you have everything in this world, your life will be wasted. Mea pito sili whaingatala e whaatali mai. O le oti. Ana I tele upu mo tātou nei taia. O le mea pito sili on whaingatala e whaatali mai. O le oti. A whaapela e te ia Yesu. Na e oti o e suka. Ai whaato e tū o Yesu e le ta suka. That's the power of resurrection. Langa e le ai maseisi e ola e le mana o e la vea ia. We all want to save our life. Tau te mana o umai la vea I tātou. Whatever you do, pete le lole leanga, pete le lole lei. So se mea te whaia.
O me fai e. La vea i oi, la vea i lau whanau, la vea i lau ainga. Al mana ia i ol tala lea Yesu, sa unoil fai te au nei tae. Whoever wants to save his life will lose it. Ai fai mai tala Yesu. A ole tangata e ta ua ia te ia malau tala lele. O tala lea Yesu e sel mana ia. O Yesu malana tala lele. Fai mai le. Matua lavea ina oi. Aole mele fai el tangata e mana o ia Yesu. E fai le loto Yesu. E o fai lo na loto. What I'm saying is, whatever you do, you have to ask Jesus first. Ai lem fai ina fai ia Yesu. Ia fai tele masani ia Yesu. Ia fai tele fa moi ia Yesu. Ia fai tau leta di tonu ia Yesu. Wan fai na ei loa ia Yesu. That's why you need that close relationship. That's where faith comes. O inale sa wal fa atu. Ile lua mafutanga lata maletu. Nevo ile avivi le tangata lai fa mau lo na ola ya Yesu. Ele vivi mau. Vivi la talatai. Alu puna fa nga mai tu spaiol fa mau lo na ola. Meta ol fa mau matua i ele te manao te pipi i se mea. E o tia i a tolo wola i a Yesu. De mana i alo fale, tele fa moi iai. De tele ni au tupe, tele fa moi iai. Ho alava mea i a te oe. Ai pei o tia i a toa. Lo wola i a Yesu. Lona winga. E o ai tama i mea e te fisili Yesu. E le se ilonga whainga tase mea whato a e fisili a Yesu. Ai tango ne wha mau lo wola i a Yesu. Nai vai vui lea e te tope a lau sa uni tae au. Awa ni e tuai i le loto a Yesu. E te tau mawhai e pui lo loto a wata mai te itango fie. Langa la e talo ai ma e talo noa ia Yesu. Wa te italo ma e whaali. Ia ue no whae ma tapuni le. Le lua tala noanga ma Yesu. Na e tango ni e te ia ilo bola ia Yesu. Ia pela vea ne alo talinga i sisi. Te mana oa ia pito mai Yesu. Pil mele sa unua tolu whiwhiau. E tau mawhaia satani e pito mai ia te oe. E tū le lua waa mai Yesu. But the more you give your life for God and His gospel, you will see that close relationship. Na e fia le. Paftai le tua. Langa le tau mawhai mai meo le lalo langi e. Fia tātou. Pei tātou te vaai atu i le lalo langi. I benefiti a le lalo langi. And it makes things easy. I'm telling you, death is waiting. Mai whasanga mai leoti. Le whaala vela. Langa levo inalu Yesu e oti lalulangi. Te alvu Yesu oti. But the difference is, a oti lalulangi, e oti ama alua toi se ori. A o Yesu mantangata. A oti. O lai tu mai tuale.
Mena na inta ual mele sa tau. Pa fo sa tau ro ele fia ai ia. Tangata yutai. Ele fia ai ia tangata yutai. Ole male me. E talie ia tangata e leni po tangata onu ese. Ole me falea. Na tai au Paulo le mala malama il mele na alua i tamse. Ole mala malama na tai ai Paulo. Ai afa matala e Paulo le tai il mala malama. So le peyang fekawi ma Yesu. Ana ole leo o Yesu le fa lo wat fa mai Paulo. O hai lea. Pa Yesu o Yesu. O leo e sa wa. Fa lo Paulo sole. Nga fasio kia ko ngia di ala le ko ka kala mai o. No follow Paulo ma fele tala lea na te mau momo ko ni tom ta momo. O le sa tau. O le mana ma le poto wa ave il tangata wa faolai. O le sa tau no lai matanga. But because behind the cross is the resurrection power of Christ that makes the cross the wisdom and the power of God. Amen. O fala agua le tu na ina yate oi. O fala agua le tu na yate oi. Si ia na ilu no follow au mai fa ya tu le tu. E o ti lalangi. Ai na maliu fo Yesu. Ai ai le se nga o ti elua. O le si o ti. It will end to hell. But the death of Jesus ends up with the power of resurrection. Ai se ala. O te le mana oi. I want to give my whole life to Watulo Wola Ia Yesu. What dangerous lavalangi. O mea a whaalongolong e mata ilunga TV. Hingul mele mangui ai. Hingul mele mangui ai. Po a uma me tau tingua. E tu mai ai tole ati. Pe o au tau sanga i lea feli masalau. O leo ti ale te savali atu iai. As you live, death is waiting for you. Whatever medicines you take, whatever good food you take, death is waiting for you. That's why Jesus said, whoever wants to save his life, accept Jesus and his gospel. Not only knowing Jesus, but know how to listen to the voice of Jesus. Ala unga lale upole atu. Ni te wefa pela sa wisu tu atu I. Fa ngale atu tangata tu atu I. Jesus can use the servants, the pastors, to preach to you his word. And as Pastor Toa preached the word today, as you listen, you need a born-again spirit for you to hear the word of Christ. Ai la ngona la le sing fofonga leo Yesu. Le fa bele. Kele yo mele sa o yo ke olai. Te lo tangata. Wohola tangata I tonga fiti.
ele manga ola tonga fiki alang wali lopo le whengola. You can see in politics o konga fiki a mea. I'm telling you, it's very dangerous. And there are a lot of even Christians, they want to follow that. I'm telling you, it's dangerous. Ai tangola e fa mau maulo te lo ele ngaulo sumatai olne ele ngaulo tu spa ia lan faitau ele ngaulo te talo lai faiso ele ngau because whether you come to church or not, whether you're Christians or not, I'm telling you, death is waiting. But the difference is behind the cross is a resurrection. But the other way, nothing. No, no, fa pelo o tato. Ai maua uma tato il pusauti. Ai le leila le oti o tangata. O laia te ia Yesu. Malana tala lele. For sure. Ava berana e oti e. Lai tele mai loutino. Tal tono mai oe, e toe au mai oe le toe tu o Yesu. Everything will be fine. Me vole na asa vali de tangata, a ola le tangata tu ulo na ola ileri. E fai a ia le melea, this world is not mine. I'm not belongs to this world. Me vole na telefia muli muli e tonga fiti ala lalangi. Aitea. Ele o tātou tangata lalangi. Ele o nio le lalangi tātou. E whapele te se e telo tonga fiti lalangi. Come back. That's a call for you. Come back. There is an opportunity for us. I hei lava noa mo tātou. Tūrolo wala i leli. Awal whakangaku ua. If you want to give your life for Jesus, give the 100%. Awa e matua te iala langi mele latu. E hao insitia le kalesia. You are free to stand up. You are free to lift up your hands. Sauloto tutulai. Sauloto e si ilo lima i lea tu. Ma e whai atu ai oe ni au tala Yesu. Iei teimi halo lua uta wanu tonga fiti a lalolangi. Can you help me? Can you help me? Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands and sing. Me, but thee.
Ngalo lea Yesu Keriso. Fa mangalo mai au le tangata sala. Ele ai lava setas. Na te lave a inha. Na oe lava Yesu. Fa aftai lau upu mo au. E la ngona e lo ulota. Lo wa lofa ia te au. Fa aftai Yesu. Si ilo lima ia te oi. O a ule nei mo oi. Fa aftai lo maliu. Wa au mai ia te au. Le toe tu o lo manu malo. O lo sa tauro moa. O te tau aveina ia so. O le whailonga o lo mana ma lo poto. O lo alofa lea ia te. Whaafta Yesu. O a ule nei mo oi. Worship Jesus. Worship Jesus. Let your resurrection. Let your resurrection power fill me this hour. Jesus, be Jesus in me. Sing it. Let your resurrection Let your resurrection power fill me this hour. Jesus, be Jesus in me. worship Jesus. Ia
We acknowledge your presence, Lord Jesus, with us. Your power, your love, your mercy endures forever. Haftaitama, ele ele ngata, loa lofa ile tangata. Matu tafa maua lalo ayuluma, awa tangata sei matu. Father, we thank you for your word for us. Ministering to our hearts. Fitalaima yate imato lau. O imato o lava tangata. Tuinatu lava kalesia o maumanuia. I speak your healing upon your church, Lord Jesus. I speak the protections upon your church, Lord Jesus. Deliverance upon your church. In the name of Jesus. After Yesu lo fa malolonga, lo fa saolotoina, lo saunio I mato umala, vi ia oelo mato wali. After Yesu lo mana. Uile matu whaalonga tu whaamai mar convicti. But Father, we thank you. We speak your healing upon us. In the name of Jesus. Upon our children, Lord Jesus. So se member o le LEM. Ile lalolangi. Ile suafo Yesu Keriso. Ile lau whaamalo longa. After mata watua tu inatu la wakalisia yo mawanuia mai yo mata lunga lo manuia le atua le tama na tu foi le ona ya toa malfaltu ya valilia tai mata te ai na tu foi le ona moyone ai moa lau pui puinga ya te la tu lunga va lunga le ea saunia ai le aso matou te toi whelo ai vi ai oilo matou te talo hono pua ngā o lo whea ngai ma va ai le lalolangi no fui Amerika le meu matou va ai atu I ai te mai tu inatu latou uma ia iai se swinga le lei e o lai le tangata a wana o oilava le wa whama natu mai lau upu pe mātou te maua mea uma o lalolangi e le lavea ina I mātou. Ai a wha mau mātou wola ia te oe malau talalele. Ona sefe leo mātou e le ngata I le lalolangi mātou te iai. Ai a mātou ta oto I le tunga mau. Mātou te toe te tū mai I le toe tū ua saunia e Keriso mō mātou. Manuia lau kalesia. Ona o lau suafa Yesu Keriso. Watu leo saupati. Tatu alanga whaatasi amini. Wha manuia leo lau tua oi. Ya, tu ina tu whalau tus. Tai. Ilema tautia, o aso malava lola. Ilema tautia, yo e o fofo ngioia. O se bese ilema tautia, o aso malava lola. Ilema tautia, yo e o fofo ngioia. No sao mai balu, ile mesa no tia ya ile polisa ea tu ile maunga oya reviga la
So e whala po mai lau pati le nei chai au. E whala po mai mor feo fol